Lada kanu liang kalami syakmat klem dabu hakmat ya kajing sngau liang lese upai ba un yo kajing shania naki badru un sngau men sngau shngai ka jing mi ka kan hon ki samla ka National People Youth Front Peninsula Bloc kabadai ka Youth Wing jong ka National People Party kalami bantuk lar ya kajing ka dong ka than ka pana ka por syakapor ka kan hun lung kupor ka pala sakhi harangkat kajing yo jing tip empat kajing yai budin ka jongka langin ya ong hakakot ka kya ni ka surok kajing ki samla ka bawat hadu ka ni ka kanti ka bamentaro kajing mi kajing ud halor kajing lip laj kha syakani ka dong ka than ka jungi ka kan hun kalayo banya kendu kerpang bad usap divisional officer jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL jong ka Peninsula Subdivision bad yaw Sanjay Goyal IAS ubabat kumu Chairman ka Managing Director CMD jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kani kajing lek yakendu kala day ban yo ban yakren hakabaya day bat kani kajing bom yo ding elektrik ka bapura hakaba kajing syakri katanat pen mi boarding elektrik kala telot ba syakani kathan kejongi layo ruban bu sendan da kador khas ban pentikna ya kajing syakri ka bapura ya ka boarding elektrik apo kathan bagan day ban biang hakini kisngi ki banwan ka NPWF jangka Peninsula Bloc haringkat kajing don lang jungi advisor jungi ba rapok tengsong i finance secretary jungi ba Clement Marbanyang haringkat ki kot jangka NPWF Peninsula Bloc hadi pengilayo ya kajing ujor kajing ud jangki aipa jangka ka dong ratan jungi jangka ka thain riwar jungi akabiade bat kajing lik kha jongkalai bat yakini yo iro dalam kajing hikman bakal lo sisa kanta bat nakalian jumi kum ki nagelon jongka NPWF ni ton ya kajing skau kota ba kani ka kajing lip kha kalai bat kajing thut jongkalai lesi kan kata ya ki babun ki nong shok nong hapo jongkane ka thandiwa jungi kamtam dan kata hakawi ada bakal kom ki kam ki jam jong ki nong shong jungi kamtam lagi ni ki sinong lagi ni ki jaga ke bagi long commercial area dekan kata sibul ada ka don ke jintut bat ka jing lim kha joklai ban naklim jungi ni ke chong likti ban gila persang ban budin bat gila persang ban budin ban wan juga ban wan cintim ba naklu badau baka moreja ne ban hadin katang la lagi ya kapan yendu SU jangka ni ka ya MCL ni Peninsula ban ya yo ya kapan ya discuss ban ya grand body hakbere ban ni ka benta ban ya yo ya kapan lebu daga memorandum ai sar Sanjay Goyal IS ibade chairman managing director jangka MEPDCL but adi tentang nila ya yo rubania discuss tadi bat banya keren sibun nak wedai bat ki berkanika tentang ban nakalian jungi ni kwa ban pensyai sedigi paita ba kajing thut bat kajing lip kha jong kalai chikanika thain kajing kadai nomor ba ngi kumbalom ta kasul sungi isin kadai nang taina nasora bateng yo na namong bateng yo nasora but nanti ya kalau kaya yang bagi division pun mau miti mau jurong hadu lain kot terter hadu pemlung hadu hanya berflag bala kedon pejintun na stationing kabire bagi 11 kv na ketentag stationing ka sakatalang ka belong ya ka ban libla ya berkoi ka ni ka thai riwar jungi pada kabire berkata ka liang kadin ba ngilaya keren badi CMD agabede bakene ka substitution kabadon agane ka than jungi kata Peninsula pada sebelum kalian jungi CMD aga tin bagi layo ban ya discuss agresi badan ya kan ila aya ka ila pentikna ila kular ila kuno ya gini ki substitution atli ban pendat bay apa jang uni usnam but ni tekna ba tentang sulong complete kani bar kim pentrika mikni ki atli ki substitution kan long ka jingtai ba jingka ku ka kraw ya ka than ko jingi shakani ka than ko jingi ngila don kampala dia kani ka 132 by 33 kV but
Adin nang ta kalau yang jungi kum ka NPOF ngila lait ban ngila lait ban submit ya ka memorandum lengba ka recommendation jungi local assembly jungi ba presiden timsong ba ngila bu ru ka jingkerpa ya simdi bla da kalong kabala ban le kham kloi la nu nu ya kam nang ba kan dong ka jing mentoi ya ka dong ka than riwar jungi nomor kumbalong metal dan iyo yakni ka 132 by 33 kb kan penmentoi sipun kan tam ki paiba ki ba singkam singjam ki badon yakni ki resort ki homestay kini ki karkhana holding kini ki furniture ne ki babon ba ki jing don kam ki paiba ki ba pendon kam lemba kum kini ki farm but kiwai kan penmentoi sipun ada iyo yakni ka 132 by 33 kb ban ni ladang yo ni dikenal bala bunu 90% kan nam dan juga kajing tot lana kajing lip ba kha coklat but naknya jumi kabide begini kat kum kajing akren jumi bersinti hoi ka kam kan lei ka ba shulong nam tamta bangi layakran handrai dan ham ban ya nanti katu bane ban lesi kan dan bampur katu bane pur ban nakaliang jumi ni kerbar phi ki paipa bin yaisha yang jongi ka NPOF jong ka penusla blok ngin nom jong klikti bire berkene ban ngin yai putih ban adu ba kene ka jing kerbat ke jongi ka ulong Sao không lấy